урматтуу жамаат. Бүгүн 31-май Карабалта мал базары. Саат 10 болуп калды. Бирке ошой эметип калдык. Байке канчадан? 70. Парода. Канча байке мага? Аз, огом мали. 53, 53 бе? Ургачысы 45 э? 57? Пародабы? Канча байке ма ургач? Олару? Олар 62. Бучокчу байке? Çok 85 oldu. 85 сурап атасыңар, э? Кайсы мол кал? Канча? 160? Баа бериштиби? 145 Бир жаштан өтүп калды, э? Молчу мол. Сенки бул да? Канча бул пародан? Parodası Канча бас? 155 bin. Доллар не? 130 мен канча? 130. Биринчиси? Üçüncüsü. Сен саттыңар. Murat aldı. Иә. Murat. Ал канча? 210 da otka. Sütü kança sütü жакшы? Kança sütü? 18. Ургачыбыз болсун менен. Молч. Байке. Жок. Ничего. Страшный gelip. Olursun mu? Ya. Oo. Buqalar qanchadan bo'ladi, bayka? 130'dan sonra adam. 130dan. Sonra adam 130'dan. Ha, байкагыл эми азыр катуу эмес го 10. Мал жок. Же бүгүн кечирээк болуп калдыбы, түшүнбөйм. Мол кимдики? Канчык? Мол канчык? 185. Бул канча? Канча? Канчага бербей койдуң? 130 го. Эме? 3 жаш. Кызыр азыр. Süt канча берет? 3 тутулган. А, 1 ай болду. Süt канча берет азыр? 12. 12 барбы эми ода? Жакшы экен, высокий. 12 литр sütü бар дейт. 3 тутулган, 1 ай 400 мен болсу дейт. Номерин алып койм, анда чалышып, такташып сүйлөшүп аласыңар. Номериңди дагы бир жолу айтып койчу. 505. 0505 66 59 94. Достор, чалып сурай бересиңер. Карабалтада. Биринчи туутпу байке? Канча? Bir tuttuğun da bu. 105 ke benim bunu. Канча sütü var? Tak 8 süt var. 8 sütü var. 105 берип жибересиңер, э? Саат 10 болуп калды. Булчу байке? 5 tuttuğun. 5 tuttuğun. 6 litre süt var. Sütü? 6. 6 litr. 6 litr sütü var eкен. Кийинки 8 экен. Муну канчага берип жибересиңер? 100 ke benim. 100 кө. Ne? Şart benim 100 ke. 105 var abi 105 ke 105 ке бе? 105 ке. Кетилер канча кетти билбейсиң? 105 ke. Тетигилер бе? 120. Ах, бля. Ставь. Канча болду? Yok А, канча? 15. Сатып атасың? alındı. Ал эркек пе? Канчадан болду скилет? 15тен? Мун барбы? Те чоңдорду эле. Жакшы алыптыр. 15тен. Анын арасынан мол чоң экен көрдүңбү? Тете кара мол. 15тен алыптыр эркек. 21-май Карабалта. 23. Койлор канчадан сурап атасың? 28. Кысыр койлор бар, э? Байланган. Козу койлор канча байке? Таккан жокпу малды? 28тен сурап атасың, э? Жаш эле койлор экен, э? Жаш экен, 28тен сурап атыр. Кочкорлор канча байке? 35. Дос, коз кочкорлор канча болот? Я.
20'dan mı olur ha? Kırkılganlar 20'dan. Kaça bayke merinos? 16. Dişi bayke kanday? 30. İşte normal. 100 milyon çok. Dişi kanday ekan? 4. Soyun kalın mı? Ha, mal kalın. 23 ga alıp turmун. 4 iş жаңы бол oyunda oldu. Ата канча бул каралар? Иә. Канчадан соруп атасың койлор? 30 болсам қанша бересің? 25-ке қайсысын бересіз бәке? 25-ке болмайды, 28-ге береді. 28-ке болмаса Ара койлор бейте жалдыңыз ба? жоқ. Канчадан? 28. Козулар канча байке? 15. Моолорчу? 15. Канча моол? Иә. Моолор. 16. Сиздикичи байке? 17-тен қошқарлар. 17'den mi? Kırkılganlar 17 deydi. Дос моол канча? 15-тен. Моол. 15 берем. Круг бол 15-тен. Тигил, без разницы, бар ол. Бірден аласың, круг аласың, қандай. Қой қанша? Қанша? Не, вас. Зубов сколько? 6. Отыз төрт. Düşürüp берем. Бұл көк қой қанша? 5 қол. Қойттайым. Қозлы қойшы байке. Güzel ayet otam var. Al git. Қосын бөліп бере сатайырым. Düşür berem. Al. О, ешкі қанша байке? Еш жоқ қой. Түгі мелі каналы? Анту. 20'dan mı? Сұра отасың ара? Ya қанша бұл семіз? Қанша бұл семіз қошқар? Қанша бұл? 18. Қара қойлар қанша байке қара қойлар? 23 23'тен? Байке қошқар қанша? 24'тен. Байке қойлар қанша? Семіз қойлар. Қозылармен ме? Қанша? 35. Баласы бұл байке? Ой, баласы. Пробный. А қошқар қанша өзі? Ничего так қырғыттыр я құлаға. Аллах'ın balası. Моғолдағы бұл, Моғолда теті қошқардың баласы кен мәсір. Бұл қанша байке? Kaçaklı verem 35'ke verem. 35'ke veremeyim. Koy. 28. 28. Dost koyuyor kança çarba koyuyor? Aha, moğlaş mı? 17'de de mi olur? Ondan sonra 15 yarımdan o da. Urgaçlar he? Aa bak. Moğla kozlarken 15 yarımdan. Bayke kança kim o? Ya bayke. Ya. Kança koy? 32'den. 32'den mi? Kozlar? 19'dan değilsin bayke? 19'dan değilsin. O Merinos kança eken? 18'den. Tişi kandı yok musun? Doğru. Tigilç? Toqtu. Al kança bağız? Alqalı var. 18 be.
Qanchadan bo'ladi? 40. Moda sütku.